sim gel thatun kum sang ni la som ni lugu ni kho in zong thado thu so akunin wa noi thu so dang dang ho thado pa ba ngai la na nei ki taw hi te thu so in sima ke ma ba si mi pi ki phin a hi hoi ta pan klading a hi tin village protection force VPF Interpol ni je mafar zona ku kite to ki gam gi ho a ku kite bangkar su se na hi ne dia nasat a ki phin a pan klading a hi zan hi tronglau bi a thil so CRPF wan thal akap do na wa thal changin akha aji a RIMS hospital ICU a ki zen kumbi tira khong ba number 7 a kon beheng bam bodi kum som ni leko SO beheng bam ibo chou ba chu tu ni jingka pungko bel chun zen dam zo lovin anamol lem tai tu chana CRPF wa thal changin akha aji a thina to mi thum aling tai ban bola ki pin nei hon thu so mi ho garu cha bi achu do on sai glass asu se pe uve Dri lampi aji all tanker 109 gas bullet som mil ni zau trak da thumla som thumla sigi kai mai lenga kuki militan son akha je win CRPF for gari ho chu amai a hi sa win santi khunova ajan ge ta win a hi nyamcha ki bianin ronglaw bi a thil so chu adelo na phong do in a hi Army hon helicopter mangche in combing operation achil ha pi panta ve na nei ho hinga hi lo le athi a po do na dinga na sat an instruction ekipitai chief minister Kim Chan Khudol news update kamzo nga ku ki kho khoi kai bless a khomi pi ten kho hin dal ha win NSC NKTU ben bit na in sanapati ahong thong tai boina a ho se che a hoi kai khomi pi te hi mun bit do ma ki chon do u hi tin a ki se ye ji thu so hi pung ka tun 3 hours lang chi hi tan hi jong le ki mu a hin ki le do a hi Meitei ho national highways che diu ki kha hi ku khon kha o ham lo le bharat sarkarin a kha ham tu tua Leplen le Thingpibung kikah kacha naga tangkul ten an gal kap ki tabe he chan chui tun la a thu su ngai zu muntina tha do thu su ngai zo se na bon cha win mang pha